ndabashuhuje abakurikiye iki kiganiro nateguriye abanyamakuru bifurije kandi umunsi mwiza w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Biratangaje ko nazindutse ndeba ku mbuga nkoranyambaga zose zaba za Facebook, za Twitter, nta gakuru nta kanunu k'umunsi mukuru w'itangazamakuru mu Rwanda ndiho mbona. Binatangaje ko abanyamakuru natumiye batariho bitabira ibiganiro, ariko ntacyo ndakibagezaho. Buri wese azakirebe agikoreshe uko ashaka, gikuremo amasomo akeneye. Iki kiganiro nagiteguye ku bijyanye n'ubwisanzure n'ubwigenge bw'itangazamakuru. Nyuma yaho numviye umunyamakuru ku mbuga nkoranyambaga, umunyamakuru utoroshye witwa Gatanazi Etienne, yatanze igitekerezo ati birakwiye ko leta yegera abanyamakuru. Nahise nibaza mvuga nti mu Rwanda itangazamakuru ko mbona bitumva neza icyo ari cyo umunyamakuru w'umwuga. Umunyamakuru niwe wegera leta, abakozi ba leta, akegera n'abaturage. Nta mpamvu n'imwe abantu runaka bakwegera abanyamakuru. Birababaje ko bimenyerewe ko mu Rwanda abaturage bitabaza itangazamakuru, abayobozi bakitabaza itangazamakuru kugira ngo ribatangarize ibitekerezo byabo, ibibazo byabo, ibyo bita mu buvugizi. Ndakeka ko ikinyamakuru w'itangazamakuru ritabereyeho kuba ubuvugizi. Itangazamakuru ritangaza amakuru uko riyabona, rigatangaza igitekerezo cy'ikinyamakuru uko kibona, rigaha n'ijambo noneho abantu bakavuga ibintu uko umunyamakuru abibabajije. Abantu bashaka kuvuga ibintu byabo, gusaba ubuvugizi, bahimba inzira zabo z'itangazamakuru, ubwo baba bagiye mu byo bita communication cyangwa se public relation, bagakora ibyo bita communication. Itangazamakuru ry'umwuga nibyo twita information. Information niwo murimo w'umunyamakuru. Umunyamakuru rero uvuga ngo leta yegera umunyamakuru, mu Rwanda tuzi icyo biba bishaka kuvuga. Abanyamakuru benshi ntibagikora umurimo kubera yuko abo bataraha inkuru badashyiramo amafaranga, batabaha agafaranga ngo bita ka taxi, bita ngo ka giti, ngo bita ibiki byose. Abanyamakuru mumenye ko ubwo mutakaje ubwigenge bwanyu, kandi ubwisanzure ntibushoboka igihe umunyamakuru adafite ubwigenge. Ubwigenge rero bivuga iki mu itangazamakuru? Ari nacyo gisobanuro cy'umunyamakuru w'umwuga. Umunyamakuru w'umwuga ni umuntu ukora itangazamakuru bikamubyarira ibimutunga, agakomeza umurimo w'itangazamakuru, kandi ntabwo avana amafaranga mu bantu akuraho amakuru. Birabujijwe rwose. Biba bibaye ruswa, abataye ubwigenge. Ntabwo inkuru igurwa, ntabwo inkuru igurishwa. Umunyamakuru akorera inkuru mu kinyamakuru, hakagurishwa ibinyamakuru. Muri iki gihe hatakibaho ibinyamakuru byanditse, umuntu ntabwo yakwibaza niba kugurisha ikinyamakuru bishoboka. Biba bidashoboka, ubwo rero n'umunyamakuru ntakibaho. Ubwo bivuze ko abanyamakuru bahindutse abacuruzi. Abanyamakuru bacuruza inkuru kandi bibujijwe. Niyo mpamvu usanga bihambira ku mitwe y'inkuru zabo kugira ngo humvikanemo za byacitse, bashyire kuri YouTube, abantu bakandeho. Byaba cyakoze biruta
tuvuze duti YouTube yishyura abanyamakuru kubera inkuru baba bashyizeho, byaba biruta nibura yenda cyaba twaye. Ariko ikibabaje ni uko abanyamakuru benshi bakorera YouTube mu Rwanda muri kino gihe ntabwo inkuru baba bazigeneye abasomyi ba YouTube. Abanyamakuru bakorera kuri YouTube mu Rwanda baribajije bati ni hehe hari amafaranga ngo dushoremo umurimo w'itangazamakuru. Ntabwo bibajije bati ni hehe hari inkuru. Bityo rero usanga bakoreshwa n'abantu bo mu mahanga barwanya leta benshi bafite urunana rwo kwibera ku mbuga nkoranyambaga bakora za likes, bakeneye inkuru nyinshi zivuga u Rwanda mu bibi bishoboka byose kuhaboneka. Akabaye kose kakitwa urugomo, akabaye kose kakitwa ubwicanyi. Noneho abantu bagakoresha izo nkuru mu gusebya igihugu, mu gucengera mu bihugu by'amahanga, mu miryango mpuzamahanga, berekana u Rwanda uko rutari. Ngaho rero aho b'abanyamakuru bataraga inkuru batazitangariza abasomyi, ahubwo basa n'abazikora sur commande, nk'ababa batumye basabwe inkuru za byaciro. Ubwigenge rero bw'itangazamakuru kuri YouTube buraciriritse cyane. Ngo niyaba koko umunyamakuru yari afitanye gahunda na YouTube yonyine, ahubwo byaragaragaye ko abo banyamakuru benshi bafashwa gufungura imirongo ya YouTube n'ababa bakeneye izo nkuru mbi zo mu Rwanda. Umunyamakuru afite uburenganzira bwo gufatamo umurongo yishakiye, avuga ati ngiye gutangaza inkuru z'urugomo, inkuru mbi, inkuru z'ubukene, inkuru nta kibazo, zitera nyuma akirengagiza iterambere, nta kibazo. Ariko umunyamakuru cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda gifite gahunda ya vision ya dignité, kwiha agaciro, inkuru zituzuye ntabwo ziba ari inkuru. Ni nayo mpamvu abanyamakuru benshi bo kuri YouTube umuntu yanibaza niba ari abanyamakuru koko. Inkuru yuzuye irangwa n'uko igikorwa cyabaye, umunyamakuru ugitangaza akemura, asubiza ibibazo byose bitanu bigenga umurimo w'itangazamakuru n'inkuru za kinyamwuga. Igikorwa cyabaye hehe, cyabaye ryari, cyakozwe nande, cyakozwe gute, noneho akarangiza aha ijambo impamvu, kugira ngo humvikane impamvu y'icyo gikorwa, amateka yacyo, ari naho abafite uruhare kuri icyo gikorwa bose bisobanura. Umuyobozi, umuturage, uwakomeretse, uwahohotewe, uko ubuyobozi bubibona. Ibyo bizatuma umunyamakuru atagaragara nk'aho ari umukozi wa rusarura mu nduru gusa. Mbese abayobozi koko banga kwitaba abanyamakuru kugira ngo basobanure ku byitwa ibyago, ibyaha bikorerwa mu Rwanda? Simbihamya. Ahubwo abanyamakuru ntibagishaka abayobozi babavugisha batabahaye amafaranga. Nanjye ubwanjye muri politike yanjye nakunze kubona abanyamakuru bambwira bati duha amafaranga tugutangariza ibitekerezo byawe. Narabihakanye, ahubwo aho guha
amafaranga umunyamakuru ngo atangaze ibitekerezo byanjye bya politike, nzakoresha politike yanjye kugira ngo abanyamakuru, itangazamakuru byibonemo ubushobozi, bahe ibitekerezo by'uburyo babivanamo ubushobozi bwo kwitunga. Igihe umunyamakuru, itangazamakuru ritamugaburira, ntabwo aba akiri umunyamakuru. Ntabwo umunyamakuru agomba kugaburirwa n'umuntu ataraha inkuru. Nongere mbisubiremo. Ubundi abanyamakuru kera bahembwaga n'igitangazamakuru, bakagira inama y'abanyamakuru, bagafata umurongo w'ikinyamakuru, bagakora akazi kabo. Bisa n'ibitagishoboka, nyamara abanyamakuru bo mu Rwanda birengagije ko inkuru zikorerwa abasomyi, byanze bikunze abantu bakeneye amakuru. Ntimukarebe abantu ngo nta mafaranga bafite, ngo barakennye, ngo ntibakeneye amakuru. Kubera iki se itangazamakuru risigaye rikorerwa kuri YouTube na Facebook? Ni bangahe mu Rwanda bareba za YouTube? Ni bake cyane. Mu Rwanda abareba YouTube ni abayobozi. Abaturage se ko mwabibagiwe? Birashoboka rwose gukora itangazamakuru rigenewe abasomyi, abanyarwanda muri rusange, aho gukorera itangazamakuru rigenewe abantu bo mu mahanga. Ikinyamakuru rero iyo cyafashe umurongo twakwita wihariye, ikinyamakuru specialist, nakavuga ati jyewe nzavuga inkuru gusa zijyanye n'ibitagenda. Hari abanyamakuru bamaze kuba kimomo mu Rwanda, bakurikiwe cyane, navuga nka Cyuma Sani na Theoneste Nsengimana, ndetse na Gatanazi Etienne, batangiye gukundwa cyane kubera izo nkuru. Ariko hari ikintu nabibutse, niyemeje kuvuga amazina kuko bijya gutanga urugero ni byiza. Iyo umunyamakuru yafashe umurongo, abatangiye kuba umunyapolitiki. Nanjye itangazamakuru ndarikunda cyane, nararikoze ndarikunda cyane, ariko nagezeho mpitamo gufata umurongo wa politiki kuko nabonaga mfite ibyo nifuza guhindura mu gihugu. Umunyamakuru ntakeneye guhindura ibintu. Ushaka guhindura ibintu, ujya mu miryango ya politiki cyangwa se imiryango idaharanira inyungu, cyangwa se ugakora ibindi bitari ubunyamakuru. Umunyamakuru bita angaje, cyangwa se umunyamakuru ufite gahunda yihariye, areba abantu bari mu rwego rw'ibyo yifuza ko bihinduka, akaba ari bo aho ijambo kenshi, akaba ari bo babihindura. Niba tuvuga ari nk'umunyamakuru wiyemeje impamvu z'ibidukikije, uwo azajya aho ijambo abantu bakora ubusesenguzi n'ubushakashatsi. Abanyamakuru bacu rero mu Rwanda benshi basa n'abarengera, ukabona nibo noneho babaye nyir'ibikorwa. Abanyamakuru mukorana na opposition, mwitandukanye n'iyo opposition, mwerekane ku mugaragaro ko ari bo bavugira mu binyamakuru byabo, atari mwe mukorera ibinyamakuru byabo. Abanyamakuru bakorera leta, mukore gahunda igaragara y'itangazamakuru igaragaza inkuru za kinyamwuga. Niba ari umuyobozi ufite icyo avuga akivuge, ariko inkuru zanyu zigaragare neza ko ari inkuru z'abanyamakuru.
kwerekana ibigenda n'ibitagenda mu nkuru imwe birashoboka. Akenshi bigaragarira mu murizo cyo bita sheet, uko inkuru irangira. Iyo sheet kimwe na chapeau, uko inkuru itangira, aho niho itangazamakuru rya kinyamwuga rigaragarira. Muhitondere rero, niyo nama mbagiriye. Nkaba narangiza nongera kubibutsa ko mufite amahitamo yo kuba abanyapolitiki cyangwa abanyamakuru. Hari bamwe mu banyamakuru batangiye nabo kugera kure mu gutanga ibitekerezo byabo. Akenshi umunyamakuru atangira aba umu editorialiste, akarangiza abaye umunyapolitiki. Hari urabona nka bariya ba Profeseri Christophe washinze ishyaka, ubundi yari umwarimu w'itangazamakuru. Urumva ko bwabasaba abavuye ku rwego rw'itangazamakuru bakaba umunyapolitiki. Hari n'abandi banyamakuru ndogenda mbona mu mivugire yabo nk'aba Mugabe Robert, nabo harabura gato baba abanyapolitiki. Itangazamakuru baba bagenda barisezerera, barabanza bagaca mu nzira yo kwitwa abasesenguzi, ariko nta muntu babuza kuba abanyapolitiki. Bamenyekanishe mu buyobozi ko ari rwose ko biyemeje gukora ibikorwa bya politiki, nubwo babikora bigenga. Abanyamakuru tugira amahirwe yo kugira igihe gihagije cyo kureba no kumenya no kumva ibibazo by'igihugu, ariko ushatse ahitamo gukomeza kuba umunyamakuru akareka abanyapolitiki bakavuga, cyangwa se nawe akavuga undi, akerekana umurongo we akawukorera. Hari bamwe mu bafite amaradiyo kuri YouTube beruye bati jye sindi umunyamakuru. Abo twavuga abakora iriya radiyo Itahuka, ba Serge Ndayizeye, biyemerera bati jye ntabwo ndi umunyamakuru, ndi umunyapolitiki. Ikibabaje ariko ni uko abanyarwanda bakeneye amakuru. Kubona abanyarwanda benshi bakurikiye izo radiyo zanyu, mukeka ko ari abayoboke banyu, mukavuga inkuru mwarangiza mukayimenamo umusenyi, mukazana n'ibya politiki, mukazana gushuka abantu, gukora ibyo bita mobilisation. Umunyamakuru wese ushyira mu nkuru ye utuntu tw'uduhamagazo, kubwira abantu ngo muhaguruke, ngo mugire gute, mugire gutya na gutya, uba wabaye kantano, uba wabaye rutwitsi. Kora inkuru abantu bavuge, abantu benshi cyane nubwo babikora mu buryo bwihishe, bakohereza amakuru kuri ayo maradiyo ari kuri YouTube. Ni byiza, abantu batanga amakuru, abantu bakaganira ku bikorerwa mu Rwanda. Noneho abo banyapolitiki bashinze mu maradiyo za RNC, ugasanga noneho bamaze gufata ubusesenguzi. Nubwo gusesengura ntacyo bitwaye usesenguye mu mboni zawe nk'umunyapolitiki, ariko izo nkuru usesengura ni inkuru rusange. Kuzuririraho ugatangira gutanga za conclusion, imyanzuro, unahamagarira abantu gukora ibikorwa ibi n'ibi, kwiyandikisha mu ishyaka ryawe. Muba rwose amakuru mu Rwanda mwayatesheje agaciro, abantu ntibaha umwanya wo gutekereza. Niyo mpamvu ntawubajije amashyaka gushinga amaradiyo, ariko ikibabaje ni uko abanyamakuru batagikora umurimo w'itangazamakuru. N'abateruye ngo bavuge ko ari abanyapolitiki, bose turababuza abanyamakuru. Hari kera twiga itangazamakuru, hari benshi bifuzaga kuba abanyamakuru bita journaliste politique, babiyemeje inkuru za politiki. Ntabwo bivuga ko baba ari abanyapolitiki, ahubwo baba ari abanyamakuru bazakurikiranira hafi
politiki y'u Rwanda, ugasanga harimo umunyamakuru uvuga ati ese iki kibazo Mpayimana akivugaho iki, ese iki kibazo Frank arakivuga, ese iki kibazo hari n'abanyapolitiki benshi bagenda bakazima kubera itangazamakuru ritabegera, ahubwo abanyamakuru bategereje ko abanyapolitiki aribo baryegera. Kandi uko ni no kwegera gute se ko ubwo baba bashaka kungu tubaha amafaranga? Kada abanyamakuru, demokarasi ikeneye abanyamakuru nimwegera abantu bose bafite ibitekerezo, mubabaze komenti ku bibazo kubibera mu Rwanda byose, kandi mutabasabye n'ifaranga na rimwe. Gahoro gahoro abaturage bazamenya ko abanyarwanda bavuga, bafite ijambo. Abaturage bazakenera kumva ibivugwa, gusoma ibyandikwa, ndetse n'ibinyamakuru byanditse bishobora kongera kugira umumaro bitewe n'uko muhaye ijambo abanyarwanda. Ntimugahamagarire abanyapolitiki ngo babe ari bo babegera, ahubwo nimubegere. Sindabona umunyamakuru uvuga ati nabajije minisitiri kanaka, sindigera numva umuntu avuga ngo Gatabazi yimye ijambo yanze gusubiza ikibazo cy'umunyamakuru. Ndavuga minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, n'urugero mu mirimo yose yakoze wumva nta gateko. Hari n'abandi ba minisitiri benshi cyane bashobora kugira icyo bavuga kuri buri kibazo kivutse mu Rwanda. Hari n'abadepite, turavuga ngo abadepite ntibavuga. Impamvu batavuga se ni iki? Ni uko itangazamakuru ritabavugisha. Abadepite ntibakora akazi, usanga itangazamakuru nibyo byabaye ngo abavugizi b'abaturage. Ni ikibazo kibabaje cyane kuba abaturage bo mu Rwanda birukira itangazamakuru. Abanyamakuru nibo bagombye kwirukira abayobozi, bigatuma abaturage bamenya ko abayobozi bagomba kugira icyo bavuga ku bibakorerwa byose. Rwanda ukeneye abanyamakuru kugira ngo demokarasi izabe koko izagira ireme. Ndangije rero iki kiganiro mbashimira, nsaba n'abandi banyamakuru mukorera kuri YouTube, ntavuze n'abakorera kuri Facebook, ngo mwongere mwibaze niba mushaka koko kuba itangazamakuru. Birashoboka gukora imishinga ituma ibinyamakuru n'inkuru zanyu mukora zigira icyo zibamarira. Birashoboka kongera guha umwanya itangazamakuru ry'umwuga mu gihugu cy'u Rwanda. Mbibutse bya bindi nababwiye, ntabwo inkuru igurishwa, nta nubwo inkuru igurwa. Hakorwa ikinyamakuru kikagurishwa n'abacuruzi. Ntabwo abanyamakuru aribo bacuruza ibinyamakuru, ntabwo abanyamakuru aribo bagura inkuru kuba bayitaraho amakuru. Ibyo nitubiha gahunda, ni za principe, tuzicara twibaze tuti itangazamakuru ririgenga. Aho ntiryaba rigengwa n'abatumeneramo, baba abayobozi, abategetsi bo mu Rwanda cyangwa se abapinga baba mu mahanga. Niba ibyo rero ariko bimeze, twiyambura umurimo w'itangazamakuru. Niba twiyemeje gukomeza iryo tangazamakuru, twiga uburyo twakora ikinyamakuru dushyira ku isoko tutabogamye, abantu bakagikunda, bakavuga bati kino kinyamakuru kuko kibonekamo inkuru zose dukeneye. Erega abaturage bakeneye kumenya n'ibyo VUP ikora, bakeneye kumenya icyo umuyobozi w'umurenge yakoze. Ntabwo ari ngombwa gutegereza yuko daso ikubita umuntu kugira ngo inkuru z'ibyo daso zikora bigaragare. Muri buri karere hari amakuru buri munsi. Ntabwo kandi ari ngombwa
gukora gusa inkuru zirebwa no mu mahanga. Mwongere mwibaze, niba warize itangazamakuru ukabona udafite umurongo w'ikinyamakuru n'isoko ry'ikinyamakuru, si ngombwa ko ugurisha inkuru ngo ube umuzunguzayi w'inkuru. Inkuru ntigurishwa. Hindura, hari byinshi ushobora gukora. Hari abantu benshi cyane bakora imirimo batigiye. Sinzi impamvu umunyamakuru wize itangazamakuru amaze kubura umushinga w'ikinyamakuru agomba kwihambira kuri uwo murimo, bikarinda bitesha isura itangazamakuru. Mbifurije rero kwisanzura mu murimo wanyu. Mbijeje ko muri gahunda yanjye ya politiki nta munyamakuru nzaha amafaranga ku nkuru yanjye, ahubwo abanyamakuru nzabafasha kwiga imishinga y'itangazamakuru. Irahari myinshi, irashoboka, nk'uko zigira imishinga abaturage basanzwe, abashoramari bose n'abanyamakuru bafite uburyo bwinshi mushobora kwitunga. Niba rero itangazamakuru ritagutunze, rekeraho kwiyita umunyamakuru w'umwuga. Kandi amafaranga agutunze aturuka mu itangazamakuru ntabwo agomba guturuka mu mufuka w'umuntu utaraho inkuru, ntabwo agomba guturuka mu nkuru wagurishije. Amafaranga agutunga agomba guturuka mu kinyamakuru gisomwa na benshi, kirebwa na benshi, wakoze kandi utabogamiye uwagutera inkunga. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.